dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta na kanalu Katedra za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta. Tema današnjeg razgovora je Biblija. Ta knjiga nad knjigama, kako se često kaže, najznačajnija i najuticajnija knjiga zapadnog sveta. Kao što je poznato, biblijskim motivima srpska književnost prožeta je od svojih početaka pa do savremene književne produkcije. U tom smislu je za proučavanje dela srpske književnosti u kojima se Biblija pojavljuje kao intertekst neophodno podrobnije poznavanje biblijskog teksta. Danas ćemo Bibliju posmatrati iz jednog malo drugačijeg ugla nego što smo navikli na Filološkom fakultetu, iz teološkog ugla. Ali naravno sa svešću o tome da je zajedničko polje proučavanja teologa i proučavaca književnosti hermeneutika. O žanrovima u okviru biblijskog teksta, o literarnim aspektima Biblije, o pristupima u tumačenju ove knjige, odnosno knjiga, o čemu ćemo takođe nešto reći. Danas razgovaram sa docentom doktorom Nenadom Božovićem sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nenad Božović rođen je 1985. godine u Kraljevu. Osnovne, master i doktorske akademske studije završio je na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Bio je na studijsko-istraživačkom boravku na univerzitetu u Regensburgu na Katoličkom teološkom fakultetu. 2013. godine izabran je za asistenta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gde od 2018. godine radi kao docent. Na katedri Svetog pisma Starog zaveta predaje na predmetima Uvod u Stari zavet, starozavetna teologija, starozavetna egzegeza i starozavetna istorija. Od 2019. upravnik je Biblijskog instituta pri Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste se odazvali pozivu. Dobar dan, hvala vam na pozivu, čast mi je biti u ovoj kući. Kao što sam rekla, govorit ćemo pre svega o žanrovima u okviru biblijskog teksta. Poznato nam je da su u Bibliji zastupljeni brojni žanrovi. U literaturi na ovu temu zapravo može se naći informacija da nema žanra koji nije zastupljen u Bibliji. Pa možete li nam nešto više reći o tome koje žanrove nalazimo u Bibliji? Tako je, hvala na pitanju. Da, Biblija je jedna antologija spisa nastalih u različitim vremenskim periodima i u različitim formama, dakle u različitim žanrovima. Srećemo naravno i oba književna roda, i poeziju i prozu, a između ostalog, dakle, pripovetke, odnosno narativi su najčešći oblici pripovedni, dakle, žanrovski biblijskog teksta. Te pripovedne detalje možemo najviše naći možda u knjizi Postanja. To su venci pripovedaka koji su dosta dugo kolali usmenim predanjem, pa su tek onda bili tekstualizovani. Mogu se naći oni istorijski spisi, odnosno koji bi najviše odgovarali nekim istoriografskim žanrovima poput anala i hronika, i oni su na neki način bili inkorporirani u jedan širi sistem biblijske istoriosofije i istoriografije. I tu spadaju takođe knjige poput Isusa Navina, knjiga o sudijama, Prvo, drugo carevima, Prva i druga dnevnika, i možemo naći naravno mudrosne spise, odnosno spise koji su po svojem, dakle, najosnovnijem žanrovskom obliku poslovice. Zapravo to je možda i nesretan prevod, ali mašal se na jevrejskom kaže ta reč. To je jedan mudrosni iskaz koji je obično u formi stiha i koji ima nekoliko, kako da kažem, još različitih podformi, poput sintetičkih, onda kontrastnih i sinonimnih paralelizama. Takođe, osim mudrosne literature, od poezije najviše se izdvajaju psalmi. Tu postoje različite vrste psalama, poput lamentnih psalama, odnosno tužbalica. Postoje takođe i mesijanski psalmi, to je jedan poseban žanr koji se tiče mesijanskog, dakle, odnosno eshatološkog iščekivanja. Postoje naravno i carski psalmi koji govore o ulozi cara i postoje i hvalitni psalmi koji treba da prikažu jedno religijsko ushićenje, odnosno jednu religijsku radost koju iskazuju u tom poetskom obliku. Pored ovih, kako da kažemo, pravaca žanrova, možemo naći i apokaliptičku literaturu. Radije možda ne reći apokaliptičku literaturu, ali apokaliptičke motive u nekim, dakle, biblijskim spisima. Njih nalazimo u, recimo, knjizi proroka Danila, recimo kod proroka Zaharije i slično.
i odnosi se na literaturu koja ima naglašeno na mesijansko iščekivanje i najavu onoga što će se događati u budućnosti. Nekada su te vizije proročkog tipa spojene, dakle, sa slikama strašnog suda i slično, a postoji, dakle, i proročka literatura, osim apokaliptičke, koja nije nužno usmerena samo na objavljivanje onoga što će se događati u budućnosti, nego više na jednu, kako da kažem, kritiku društva u trenutku kada deluju proroci, dakle, objavljivanje Božje poruke u nekom konkretnom istorijskom obliku, tako da je to poslednja u nizu, da kažemo, tih velikih delova žanrovskih, je proročka literatura, koja osim ovih apokaliptičkih motiva ima i taj pomalo istoriosovski i jedan kritički osvrt na stvarnost u kojoj deluju proroci. To je zanimljivo zato što svi ti žanrovi zapravo jedni sa drugima u Svetom pismu koegzistiraju. I oni su skupljeni kao jedno veoma interesantno ljudsko iskustvo religijsko, dakle iskustvo Boga i iskustvo u konkretnoj istoriji jednog izabranog naroda u otprilike nekih 2 milenijuma postojanja. Zato što u tom smislu je interesantno da Biblija ima taj kanon, koji naravno to je posebna tema, ali gde su najbolje od sve te literature kao jedna paradigmatični spis u tu ontologiju svrstane i mi najčešće Bibliju nazivamo, tim latinskim izrazom koji vuče poreklo iz grčkog i koji je sada kod nas u jednini, ali ta Biblija je zapravo više knjiga zajedno skupljenih na jedno mesto. Jedna simfonija žanrova raznoraznih, iz raznih vremena, jedna antologija spisa u kojoj faktički svako ko želi da pristupi tom tekstu dublje može da nađe nešto za sebe, dakle neki tekst koji bi mu najviše odgovarao. Da li je žanr mašal nešto poput zagonetki, onih kraćih proznih vrsta, kako ih Vuk naziva, zagonetki, poslovica i tako dalje? Pa mogli bismo tako reći. Evo, navešću, na primjer, priče Solomonove. Imamo taj sinonimni paralelizam, slušaj, sine, nauku oca svoga i slušaj reči matere svoje. Dakle, imaju tu jednu parenetičku funkciju nagovaranja na vrlinu, na nešto dobro, na čuvanje od zala, od nekih strasti, poruka i slično. Postoje naravno i opcije kao što su antitetički paralelizam u kome je, recimo, stoji mudra žena kuću gradi, a luda raskopava temelje njezine. Odnosno, savjetuje se isto tom nekom mladiću koji sada pristupa tom mudrosnom tekstu, kakvu suprugu u životu treba da naći. I mnogo takvih primjera, na primjer, u mudrosnoj literaturi se može naći. A kako se u proučavanju Biblije shvata predanje, koje je zapravo sveobuhvatan žanr kad je reč o biblijskom tekstu? Da, to je važno pitanje, pre svega kada se govori o pristupu Svetom pismu iz perspektive teologije. Sveto pismo, naravno, proučava se i na katedrama drugih fakulteta, univerziteta, iz perspektive religiologije, iz perspektive sociologije i istorije i drugih nauka. I tu teologija ima specifičnost da posmatra Bibliju kao jednu bogonadahnutu knjigu. To jest, teolog, koji je po pravilu vernik, čita Bibliju očima vere. I on u njoj nalazi jednu istinu o tome kakav je svet, o tome ko i kakav je Bog, kakav je čovek i kakav je njegov smisao na zemlji. I s obzirom da to tako, mi imamo sada već 2000 godina iskustva čitanja, proučavanja i tumačenja biblijskog teksta koju ne smemo zanemariti. Jer, s obzirom na to da se svi teolozi slažu da je Biblija bogonadahnuta knjiga, mi pre svega, iako je ona sakrivena u ruhu brojnih žanrova koje sam malo pre pomenuo, ne može se tako lako, njeno značenje uvek i u svakom vremenu tako raskriti bez, naravno, nekoga tumačenja. Zato nam je tu, recimo, važno predanje. I Sveto pismo ima ulogu i u bogosluženju. Dakle, sigurno da će neko drugačije shvatiti tekst kada je deo liturgijskog auditorijuma, gde se čita neka perikopa o Isusu Hristu, u odnosu na nekoga ko čita taj tekst, recimo, samo analitički ili pokušavajući da nađe samo tu neke žanrove specifičnosti ili neke nedoslednosti u tekstu. I tekst sasvim drugačije dopire do srca onoga koji, na primjer, sluša Sveto pismo u okviru bogosluženja od onoga koji bi je, na primjer, čitao kod kuće i tako dalje.
tu postoji, kažem, važna uloga predanja i tokom istorije crkve bilo je mnogih i različitih tumačenja koja su bila problematična. Primjera radi, postojalo je tumačenje jednog gnostika Markiona koji je smatrao da je starozavetni Bog prikazan kao jedan nemilosrdni sudija koji tako se sveti za svaki učinjeni greh i slično, kao jedan jako strogi otac. Sa druge strane, Bog koji se objavio u Novom Zavetu, govorio je taj Markion, je izuzetno ljubazan, on oprašta svima, on zapravo strada na krstu i on je u nemogućnosti da nađe način kako da pomiri prosto jednu i drugu stvarnost, u stvari došao na jedno, kako kažemo, klasično ekstremističko rešenje. On je izbacio iz kanona Stari Zavet i ostavio samo Novi Zavet i videlo se u suštini da sveti oci su tada odbacili takvo jedno shvatanje, upravo iz razloga što su znali da se Novi Zavet ne može razumeti bez Starog. Dakle, o Gospodu Hristu se već pre toga govorilo u Starome Zavetu, on je nagoveštavan, što znači da proročka literatura ima izuzetno značajan i važan karakter, i da je Sveto pismo celina, dakle da se Novi Zavet u Starom skriva, a da se Stari Zavet u potpunosti u Novom raskriva, što znači da mi Stari Zavet čitamo kako gledamo kroz jednu prizmu Novog Zaveta. To jest ono što nam deluje, kako da kažem, da bi Hristos uradio, nekako primenjujemo više na te starozavetne citate. Naprimjer, čak i ako se dešava da je bio opisana neka brutalna scena u Starom Zavetu, mi nećemo ponavljati takve primere, nego nam je primer Hristos, jer se u Starom Zavetu sve je bilo nekako priprema za Hrista, kao jedan vaspitač koji je s vremena na vreme bio strog i gde je bilo tih podvajanja među samim Izraeljcima i gde je bilo njihovih međusobnih raspri, ustanaka i ratova, ali, dakle, od Novog Zaveta, dakle, pretežno ona prizma kroz koju gledamo Stari Zavet je sama hrišćanska perspektiva. To pre svega postavimo pitanje šta bi u ovom trenutku učinio Hristos, dakle, da li bi on postupio ovako. U svojoj doktorskoj disertaciji bavili ste se komparativnom analizom motiva u Starom Zavetu i u staroorijentalnim tekstovima. Do kojih ste zaključaka pri tome došli? Pa došlo se do zaključaka ono što već u nauci stoji još od raskrivanja tih tekstova polovinom 19. veka pre Hrista, da je to bio jedan svet zajednički za stare Izraeljce i za druge narode Drevnog istoka, za Vavilonjane, Asirce, Egipćane i tako dalje. I videlo se da Sveto pismo nije nastalo u nekom vakum prostoru, u smislu da je to, kako da kažem, Božja reč koja je pala s neba, pa je tako, kako da kažem, data jednostavno u ljudskom obliku, nego je Sveto pismo nastajalo u kulturološkom kontekstu tog Bliskog istoka i tu su, naravno, je prisutan taj mitopejski jezik koji se generalno je korišćen tokom čitavog perioda Starog Orijenta, ali je poruka koju saopštava biblijski tekst radikalno suprotna ovim staroorijentalnim tekstovima. Kada se govori o otkriću tih tekstova, oni su bili na početku vrlo interesantni i ekskluzivni i onda jedanput kada se videlo da, na primjer, postoji verzija Potopa i u epu o Gilgamešu, mnogi su mislili zapravo da je, Biblija plagijat nekih kasnijih vremena, o tome se mnogo pisalo u Nemačkoj početkom 20. veka, taj čuveni Babylon Bibelstreit, i došlo se do zaključka da su to ipak neke prenaglašene teze, dakle, biblijski pisac jeste poznavao mnoge mitovi i epove, on je bio deo te kulture, kao što je nama danas prosto svojstveno što živimo u 21. veku, da znamo neke osnovne stvari geografske, da postoji, koliko kontinenta postoji i slično, a tako je, dakle, njima su neke opšte stvari bile ta predanja, odakle je koji narod potekao, kakvo je koje božanstvo i nešto slično, i onda su, kako kažem, ti kulturološki obrasci takođe prisutni i u Svetome pismu, ali ono što je važno jeste, kažem, oni nose sasvim drugačiju poruku. Naime, kada se pogleda upravo prva glava knjige Postanja, vidi se da je jedna drugačija potpuno predstava Boga tu prisutna u odnosu na te drevne staroorijentalne tekstove. Naime, Bog ovde stvara rečju u prvoj glavi knjige Postanja, dakle on je ipak transcendentan i drugačiji odnosu na svet, dok su svi vavilonski bogovi zapravo deo sveta. Dakle, pogledajte prve stihove epa Enuma Eliš, dakle, kada gore još ne beše neba i zemlje, tada, dakle, Apsu, čuveni Tijamat, to su, dakle, bogovi koji su već neizostavno deo ovoga sveta i onda postoji neki sukob među njima, cepanja koje dovode do stvaranja sveta otprilike kakav sada postoji. Znači, svet nastaje nekim spontanim sukobom između bogova
a svi bogovi su deo stvorenog sveta, a poenta biblijskog teksta da kaže ne, svet je stvoren, a Bog koji ga je stvorio je sasvim iznad ovoga sveta, dakle transcendentan. I to se upravo pokušava, dakle, tim genijalnim načinom, dakle, da Bog stvara reč, on kaže i jednostavno se nešto zbudi. Isto, recimo, i druga glava knjige Postanja, ona je tu prilično interesantna, zato što nam govori, o poreklu čoveka i slično. I sad vidimo kako su ti drevni narodi zamišljali nastanak čoveka. Dakle, njima nije uopšte bilo poznato neko savremeno naše naučno stanovište po tom pitanju, nego su imali te zanatlije koje su pravile skulpture i ćupove i slično i jednostavno ta predstava da se jedna skulptura rukodeljem pravi, da se ona brusi dok ne dobije svoj ljudski oblik, je uticala na to da se ta kulturološki obrazac, da se ta predstava prenese na metafizički plan. I onda jedanput, dakle, imamo u egipatskoj religiji Hnuma koji na tom grčavskom točku, pravi čoveka, dajemo onaj znak života, i slično, dakle, u ostalim bliskoistočnim religijama. Međutim, čak i ako je taj motiv stvaranja od zemlje i praha zemaljskog, iako je biblijski pisac pokušao to sve tako da tek osetno prikaže da ta predstava negde tu postoji, ili želeo ipak da izbegne sliku po kojoj transcendentni Bog nešto rukama blatnjari pravi i slično, ali opet je ostala ta predstava negde utkana u taj tekst. Sa druge strane, ono što je možda važno, zapravo najvažnije, jeste dostojanstvo tog čoveka. Čovek je stvoren u tim drevnim mitovima i epovima kao biće koje je nužno, kojem je nužan rad. Dakle, njegov smisao je da bude rob, da bude poslušan, da kopa kanale, da održava irigaciju, zato što bez toga propada civilizacija, nema poljoprivrede, nema ničega. I samo su neki među njima napravljeni da budu ikona, odnosno slika tih bogova, da imaju te, kako da kažemo, božanske prerogative, to su bili vladari. A svi ostali su bili, blatnjari obični, koji su kopali kanale i slično. Ovde u biblijskom tekstu imamo potpuno suprotno, što je zapravo i osnov mnogih ljudskih prava i ustava širom sveta, da je svaki čovek ima svoje, dakle, neotuđivo dostojanstvo, da je svaki čovek ikona ili slika Boga i da kao takav ima svoja prava. Naravno, to u Bibliji nije u tom smislu dalje razvijano, ali koji je bio smisao njegov? Boga je stavio da živi u Edenskom vrtu izobilja, da bude u zajednici ljubavi sa ženom i sa životinjama i da živi, dakle, jedan ispunjen život. I to naravno nije njemu bilo dosadno, jer nije to bio Elizijum, odnosno zemlja Dembelija u tom nekom smislu, nego mu je data zapovest da radi, da ga čuva, odnosno da bude i prvi biolog i zoolog, dakle, neko ko će da se bavi tom tvorevinom, jer je on, najviši stvor na svetu, da bude dobar domaćin, ali sa druge strane je on ipak gospodar nad tim svetom, a ne kao što je u ovim drugim mitovima stvoren da bude prosto rob, stvoren od krvi nekoga neposlušnog demona Kingu, a u njemu je nešto buntovničko, on je stalno, njega bogovi treba da stalno nešto da opominju, da ga satiru, da bi on ostao u svojim okvirima i slično, i to je možda najbolje priča o potopu, i to je posljednji primer za ove staroorijentalne tekstove, da bogovi, na primer, u epu Gilgamešu, kad se pogleda ta 11. ploča, oni govore da je Utnapištim jedini bio na svetu, kako da kažem, njemu će jedinome zapravo Ea, dobri bog, u epu Gilgamešu da javi da se spase, a svo ostalo čovečanstvo će biti satrto u potopu, i to ne postoji neki jasan razlog zašto je to tako, nego samo Ea voli tog Utnapištima koji mu je stalno prinosio žrtve, a ovamo bogovi su shvatili da ne mogu da spavaju od te silne buke koju prave ljudi koji su se prenamnožili u dolini Tigra i Eufrata. I eto, da mi izazovemo potop, pa da se oni satru, i na kraju šta se dešava, i oni sami ne mogu da kontrolišu takvu užasnu silu, i onda stoji jedan stih jako interesantan, kaže: šćućureni kao psi gurkahu se među sobom. Dakle, oni na jednoj steni se tako skupili i ta vodena stihija nosi sve, dakle, ubija sve pred sobom, a oni se tu nekako nalaze i sami nemoćni pred tim stihijama sveta. Ovde u Bibliji je potpuno drugačija realnost. Čovekov greh je izvor, kako da kažem, zemaljskih apokalipsi, odnosno zemaljskih nedaća i tih katastrofa, i zato se, dakle, potop kao nešto što se generalno dešava u dolini Tigra i Eufrata, ovoga puta nešto mnogo tragičnije nego što je bilo koji potop pre toga bio znan, dešava, ali ključ je ljudski greh. Dakle, Kainovska civilizacija koja
ne mari za drugoga čoveka, koja ukida upravo one principe ljudskog dostojanstva koji su bili zajamčeni u prvoj glavi knjige Postanja. I to ima drugačiju moralnu poruku. Jednostavno, jezik je mitopejski, sličan je, to je dakle ključna razlika, ali je poruka potpuno dijametralno suprotna. Pomenuli ste biblijskog pisca. Da li možete nešto više da kažete o konceptu autorstva kad je reč o Bibliji koji je ovako kompleksan? Da, to je interesantno pitanje zato što u jednoj tradicionalnoj egzegezi autori biblijskih spisa su oni koji su navedeni u samim knjigama Petoknjižje Mojsijevo, recimo Samuilo je autor svojih knjiga i tako dalje, proroci su autori svojih knjiga, međutim u nekom kasnijem malo istraživanju vidi se da tu postoji ipak u tekstovima određeni anahronizmi, da je tekst ipak imao određenu usmenu predistoriju do trenutka njegovog zapisivanja. Mislim, to je lako, na Filološkom fakultetu se naravno to lako odredi putem upoređivanja samih reči i izraza. Dakle, ako je tekst nastao u vreme kada mu se pripisuje, za vreme proroka Samuila, kako je moguće da ima arameizama, odnosno reči aramejskog porekla koje su se raširile tek u 5. veku pre Hrista, a Samuil je živeo u 11. veku pre Hrista. Dakle, to su neke osnovne stvari koje se mogu vidjeti da je tekst imao neku svoju literarnu, odnosno svoju usmenu predistoriju do trenutka njegove tekstualizacije. I, kako da kažem, koncept autorstva stoji u tom smislu što oni jesu bili glavni akteri tih događaja, dakle za mnoge knjige, ali ne mora da znači suštinski da su u jednoj tradicionalnoj predstavi zašiljili pero i zapisali baš te, dakle, kako da kažemo, detalje, sve koje se navode u knjigama. Evo, primer je najbolji za Petoknjižje Mojsijevo. Opet se negde smatra da su spisi zakonski koji se njemu pripisuju, dakle, kada se kaže i reče Gospod Mojsiju, napiši u knjigu ove zakone koje ti ja kažem, da se ti spisi zaista drže, na primjer, knjiga Saveza, to je izlazak od 20 do 23, Dekalog i jedan dobar deo knjige Ponovljenih zakona se može pripisati Mojsiju. Ali mi vidimo u suštini da pripovesti o patrijarsima i brojni drugi, recimo, izveštaju o izlasku nose, kako da kažemo, ruho i nekih kasnijih vremena, da su zapisani nekih 4 ili 5 vekova nakon što su se dogodili i da je neka redakcija Pentateuha otprilike se smešta u 7. i 8. vek pre Hrista, dakle neka inicijalna, a da bi konačno bila tek posle Vavilonskog ropstva. Zašto ovo govorim? Naprimjer, jedan od osnovnih zaključaka je zašto bi Mojsije pisao o svemu u trećem licu. Dakle, i ode Mojsije, vide Mojsije, tako da ako je on autorom bi valjda pisao u prvom licu. Isto tako, najzanimljivije me, ja to studentima često kažem, evo ovako stoji u, čini mi se, knjizi Ponovljenih zakona, i Mojsije bijaše skroman mimo svijeh ljudi na zemlji, Daničićev prevod. U potpisu Mojsije. Ako jeste bio skroman mimo svijeh ljudi na zemlji, ne bi tako za sebe napisao. Znači, poenta je da to autorstvo je malo, opet kako kažemo, i kod nas nije lako tema bila obrađivana, jer tradicionalno je uverenje da su autori tekstova oni kojima se zapravo pripisuju tradiciji, ali mi vidimo, na primjer, čak vrlo često ćete sresti Davidovi psalmi. Ali u samom psaltiru, kada pogledate, navode se nad psalmima drugi autori. Psalam Asafov, psalam Korejev i tako dalje. 73 psalma se pripisuju Davidu. Od toga vidimo da su u najrazličitim žanrovima. Sad pitanje naravno koliko se tih psalma može direktno pripisati Davidu, ali mi imamo jaku tradiciju da David jeste bio psalmopoez, da je liru držao na Saulovom dvoru i da je napisao taj 50. psalam. Dakle, naravno da postoji njegov impuls ka stvaranju psaltira i da bez Davida, naravno, ni psaltir ne bi postojao. Ali sa druge strane ne možemo biti baš toliko neiskreni i reći, svi su psalmi Davidovi, kad sam psaltir govori i nešto drugačije. Tako da, zašto je negde postalo važno da autorstvo se pripisuje nekoj konkretnoj ličnosti? To je u suštini bio grčki model. Jer se zapravo autoritet spisa crpao iz autoriteta ličnosti. Pa ako je psaltir Davidov, to je jedna od najvažnijih ličnosti biblijske istorije spasenja generalno, to znači da je to jedna knjiga sa neuporedivom važnošću. Isto tako, dakle, i Mojsije, dakle, bogovidac. Znači, ako je on autor Petoknjižja, to je knjiga par excellence po svom autoritetu. Sad, sa druge strane, u Izraelju pre jednog šireg upismenjavanja ljudi je bio drugačiji koncept. Dakle, bila je ta, kako kažemo, kolektivno predanjsko, narodno autorstvo.
Nešto slično, recimo, možemo napraviti u odnosu sa našom, dakle, književnošću. Mi vidimo da je, recimo, Vuk Karadžić bio onaj ko je zapisao brojne pesme, da su mu oni koji su glavni izvori bili starac Milija i drugi guslari koje je slušao i koje je zapisivao, a da su oni na neki način poetski obrazili svo ono živo narodno iskustvo koje se dešavalo tokom vekova. I nešto slično mislim da se može vrlo lepo primeniti na biblijske tekstove. Nekakvom 7. 8. veku pre Hrista se dešava taj period naglog opismenjavanja. Izraelci su deo jedne velike imperije, asirske, odnosno tad su bili vazali, i nužno je bilo da se zbog tih nekih, kako kažemo, diplomatske prepiske, davanja poreza, svega toga, da se pismenost raširi. I tada se pretpostavlja da je većina tih narodnih predanja bila zapisivana i da je ona polako dobila neki svoj kanonski oblik Biblije kakvu danas poznajemo. Ali, kažem, eto, 4-5 vekova te usmene predistorije u koje se kao kod starca Milije, guslara, tih narodnih pripovedača koji su bili najverovatnije u samim nekim kultnim okruženjima, proročkim bratstvima ili slično, koji su prenosili ta predanja s kolena na koleno do trenutka njihovog zapisivanja od strane, recimo, Soferima ili drugih jevrejskih učitelja koji su u to vreme se bavili tim tekstom. Kada govorimo o naučnom, dakle intelektualnom pristupu Biblije, koji su pristupi bili dominantni u istoriji tumačenja i koji događaji predstavljaju prekretnice u proučavanju? Da. Pa pre svega, mi obično polazimo od pretpostavke da, iako su sveti oci naglašavali taj bogonadahnuti karakter Svetoga pisma i njegovu važnost za naš asketski život, da se oni nisu naučno bavili Svetim pismom. Naprotiv, oni su se i takako naučno bavili Svetim pismom, zato što je bilo njihovo takvo okruženje. Prvo, Sveti Jovan Zlatousti i kao predstavnik Antiohijske škole tumačenja, da ne govorimo Origen kao predstavnik Aleksandrijske škole tumačenja, su bili ljudi koji su u svoje vreme imali najbolje akademsko obrazovanje. Završavali su škole kod retora koji su bili i ponekad i ne sami hrišćani. Zašto ovo govorim? Zato što, na primer, kod Svetog Jovana Zlatoustog možemo naći jako dobro razvijenu tekstualnu kritiku. On poredi nekoliko različitih varijanti teksta i onda se odlučuje za jednu. Onda sledi jedno specifično tumačenje Svetoga pisma koje je opet bazirano i na nekim filozofskim predstavama. Naprimer, Aristotelovsko tumačenje sveta u kojem je svaka stvar spoj forme i suštine je na neki način bila prenesena takođe i na tumačenje pisma. Dakle, sama Biblija je bila spoj ljudske reči i božanske i onda se u njenoj, kako da kažemo, istorijskoj verodostojnosti stražila takođe, dakle, i njena poruka. To jest, ti Antiohici su najčešće naglašavali taj istorijski aspekt. Recimo, u Aleksandriji je bio dominantni taj alegorijski pristup. I zašto? Recimo, sami su Jelini pre toga razvili taj metod upravo iz razloga da na neki način pristupe Homerovskom i Hesijodovom nasleđu, odnosno tim mitovima, i da bi rekli, pa dobro, nisu baš bogovi se tako ubijali jedni među sobom, nego tu ima neka veća poruka, dakle moramo proniknemo dublje u tekst. Upravo to pronicanje dublje u tekst, da i sam Origen kaže da, on ima neki svoj doslovan smisao, ali mi moramo da tragamo za onim dubljim smislom koji je iza, pa na primjer on u osvajanju Hanana ne vidi samo opise brutalnih ratnih operacija, nego kaže to je borba, na primjer, čoveka sa zlom u sebi ili dakle sa nekim porocima koje ima i slično, dakle on to prenosi sve i na neki duhovni plan. Sad, kako je vreme išlo, otačka literatura je tu iznedrila, baš i zbog njihovog obrazovanja i posvećenosti biblijskom tekstu i tom njihovom asketskom načinu života, mnogo različitih spisa na ovu temu. A onda tokom skolastike je stvar malo okoštala. To jest, Biblija je postala već paradigmatičan spis, ona se često prepisivala na raznim jezicima, distribuirala se u crkve i slično. I u tom smislu je ona postala, kako da kažemo, glavni, dominantni spis, paradigmatski. I onda je sva ta egzegeza koja je pre toga bila, koja je trebalo u tom nekom izazovnom intelektualnom nasljeđu, recimo poput Svetog Jovana Zlatoustog ili Origena ili drugih tumača, da pokaže kako biblijski tekst i filozofima treba da ima smisla, da je svakom čoveku važan, sad jedan postaje jer to je već obavljeno. I onda u scholastici, kako kažem, te forme okoštaju i tek nakon,
pojavi humanizma i renesanse se javlja ponovo neka vrsta interesovanja za drevne tekstove. Biblija koja je bila prisutna na zapadu je tada bila vulgata, odnosno Jeronimov prevod jevrejskog teksta, i oni su u nekom trenutku shvatili, te kada su počeli polako zbog turskog osvajanja iz Vizantije da pristižu učenjaci u Italiju, Veneciju i slično, oni su shvatili, nosili sa sobom brojni spise, pa Biblija je, Septuaginta je na grčkom, pa onda su se interesovali za te rabine i za njihove, spise, kakve su oni imali u svojim sinagogalnim zajednicama i slično, i naprosto otvaraju katedre u Bolonji, na drugim mestima, dakle, u kojima se proučava, dakle, taj filološki takozvani period, gde je jako interesantan taj moment bavljenja samim verzijama teksta. Onda dolazi jedna prvo niža pa viša kritika, u kojoj se primećuju upravo ove neke nedoslednosti u tekstu. Naprimer, jedan francuski istraživač primećuje da se koriste različita Božja imena u prvoj i drugoj glavi knjige Postajanja. I on smatra da je pisao jedan pisac, on bi koristio jedno ime, a svako od ta dva imena, Jahve i Elohim, ima jednu drugačiju, odnosno za nijansu različitu predstavu Boga. I onda on počeo da deli tekstove po tim izvorima, jahvistički, elohistički, pokušavao je negde da nađe korene tih tradicija odakle vuku, i onda se to razvilo dalje do te mere da je onda došlo do neke teze koja je bila do polovine 20. veka vrlo onako raširena, tom čuvenom JEDIP, odnosno jahvistički, elohistički, deuteronomistički i sveštenički izvor, odnosno priestershift, koji su se u nekom vremenu posle vavilonskog ropstva skupili da budu deo petoknjižja. To jest, pokušavali su ljudi da proniknu u predistoriju teksta, i to je išlo toliko daleko da u jednom trenutku je ipak se prezasitila nauka time. Zašto? Zato što je cepkanje teksta na najrazličitije delove, kako bi neki od njih pripao tim hipotetičkim izvorima, koji opet po prirodi stvari nisu potvrđeni, nego su se samo tražili neke konzistentne tačke u samom tekstu ili teološke paralele da bi se izdvojili sami ti izvori. I pošto se videlo da to ne vodi ničemu, nekako su polako taj istorijski kriticizam i ta vrsta analize teksta je gubila na značaju, ali je tokom 19. veka i polovine 20. veka bila izuzetno dominantna, i razlog za to je u principu i uspon ovih prirodnih nauka. Jer prirodne nauke su želele da postave ideal znanja na matematičkom modelu, dakle još od Dekarta na ovamo, da sve može se analizirati, naravno posle Augusta Comte i slično, sve se može analizirati, sve se može u detalje rastaviti, naći neka racionalna schema kako je sve nastajalo. To su u principu nemački i evropski biblisti, koji su bili, da kažemo, korifeji te biblijske nauke 19. i 20. veka. Oni su sticajem okolnosti prihvatili taj model, ali on se zasitio, kažem. Jedan put se nekako čitava ta egzegeza najvažnijih delova petoknjižja svela na raspravu je li ovo neka glosa ili ovo neki redaktorski komentar od kasnije. Dakle, izgubila se svest o tekstu kao takvom i o njegovoj poruci koja je egzistencijalna za svakog čoveka u svako vreme. Tako da danas imamo drugačije, dakle, pristupe tekstu koji su bitniji, poput sinhronih pristupa tekstu, o tome možemo nešto i kasnije još reći. Pomenuli ste prevode biblijskih tekstova u jednom trenutku. Zanima me koliko se gubi u gramatičkom i u značinskom smislu prevođenjem sa originala, dakle, na narodne jezike, koje je neophodno, naravno. Da, to je zanimljivo. Pa zavisi naravno i od žanra teksta. Ako govorimo o proznom tekstu koji govori o nekom caru, koji je otišao negde, vidio, uradio nešto, ratovao s ovim, mislim, tu se nešto ne gubi posebno na tom. Oni su prozaičniji, istoriografski. Međutim, postoje naravno delovi teksta, naročito ako su poetski tekstovi u pitanju, koje je vrlo teško prevesti na srpski. I ako bi se preveli da budu lepi, oni bi bili prilično nerazumljivi. A onda, ako treba da budu razumljivi, onda gube od tog svog poetskog duha. Može se to možda najbolje ilustrovati, recimo, Daničić, to je interesantno, malo ljudi zna u suštini da on nije znao ni jevrijski ni grčki. On je preveo Bibliju sa izdanja jednog konvertita u hrišćanstvo, jednog Judejina, koji se zvao Immanuel Tremelius. Njemu je biblijsko društvo britansko dalo, da kažem, blagoslov da prevede sa tog teksta latinskog, ali da stvar bude interesantna.
taj Immanuel Tremelius je pokušavao što je moguće bolje da prevede jevrejsku metriku, poetsku, na latinski jezik. A onda Daničić, koji je odlično znao latinski, je tu metriku nekako uspeo da prevede u naš jezik. I sada, recimo, kada pitate rabine, ovde, recimo, rabina Isa Kasila ili, recimo, sarajevskog rabina Elijezera Papunića, oni će uvijek biti oduševljeni Daničićem. Kaže, to je tekst koji nekako jako lepo prati tu metriku i oni ga zaista najviše vole. A onda kada pogledate te Daničićeve aoriste, danas i arhaizme i slično, verujte, ja ponekad imam studenta koji dođe da me pita čita na srpskom šta ovo znači. Sada, na primer, i profesor Milin završava upravo prevod, to je završio je prevod Svetoga pisma sa jevrejskog na srpski jezik. Je li samo Starog zaveta ili... Samo Starog zaveta, Novi zavet je na grčkom napisan. U svakom slučaju, ono što je važno da ćemo po prvi put dobiti ove godine prevod na srpski jezik sa jevrejskog originala, da tako kažem. I sad on je, na primjer, govorio isto, ja sam želeo da taj tekst bude što razumljiviji, što znači da sam neke poetske konstrukcije jevrejskog teksta morao da ipak, kako da kažem, razložim, odnosno da budu malo jasniji. On se, na primjer, koristio je perfekat umesto aurista, iako je meni isto aurist vrlo drag, jer on ima tu arhaičniju verziju i vrlo interesantan, a recimo profesor Milin je koristio ipak tu perfekat na više mesta i taj tekst vidite, on je objavljen na internetu na sajtu Biblijskog društva Srbije. Postoje naravno i drugi projekti sada koji su u opticaju i imamo još interesantnih detalja, to su neke knjige koje nismo do skoro imali prevedene na srpski jezik, koje su kolale na staroslovenskom i na crkvenom slovenskom, ali nikad na savremenom srpskom, nego su tek krajem 90. godina, početkom 2000-ih prevedene na savremeni srpski jezik sa grčkog izvornika, a to su takozvane defterokanonske knjige ili knjige šire kanona. To su počivši mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije preveli, recimo, Makavejske knjige, knjigu Juditi, Otovi, Premudrosti Solomona, dakle to je drugi mudrostni spis koji se pripisuje Solomonu, Varuha, ima 11 ukupno, dakle, tih knjiga. Tako da je jako interesantno posmatrati, na primjer, i jezički neke njihova prevodilačka rešenja sa grčkog, recimo, na savremeni srpski jezik. Da se vratimo pristupima, koji je pristup dominantan u savremenoj biblistici? Pa i dalje se naravno koristi istorijski kriticizam kao jedna dominantna metoda, odnosno, s obzirom da su spisi ukotljeni u nekom istorijskom iskustvu izraelskog naroda, da bismo bolje razumeli neki detalji istorijski, moramo isto dobro znati te istorijske okolnosti, zato se kod nas na fakultetu starozavetna istorija proučava. Primjera radi, da bismo shvatili neke detalje iz života nekoga cara, moramo malo raskriti tu arheologiju i neke natpise, zapise, vidjeti u kojoj meri sada to što nam biblijski tekst pripoveda odgovara nekoj historiografiji, dakle nekim drugim vanbiblijskim izvorima. I vrlo često se ispostavlja da, na primjer, starozavetna istorija nije pisana da bude, ona jeste žanrovski, može i to da bude faktografija, dakle istorijski neki anal, ali istovremeno ona nije, se ne bavi samo tim podacima, nego ona želi da prikaže istoriju iz jedne teološke perspektive. To jest, ona pokušava da kaže, aha, jeste, car je bio tu, on je radio to i to, pobedio ili izgubio bitku, a sve je zavisilo od toga da li je on bio pobožan car, to jest da li je on poštovao Božje zapovesti. Jer ako je poštovao zapovesti, Bog je bio s njim. Dakle, ništa mu se nije moglo desiti. Sa druge strane, ako nije, bilo je upravo suprotno, dakle, istorijska katastrofa. Tako da, ti istorijski spisi uvek provlače tu istorijsku perspektivu, odnosno istoriosovsko-teološku perspektivu gledanja na te istorijske stvarnosti. Dakle, tu se uvek, na primjer, sa studentima razgraniči neka faktografska istorija, šta se tu dogodilo, a onda posle se daje i ta jedna šira teološka reinterpretacija tih događaja, dakle, u svetlo otkrivenja. Sa druge strane, imamo, naravno, osim tog istorijskog kriticizma, imamo i ove sinhrone pristupe tekstu, koji se usredsređuju na ono što, na oblik kakav je tekst do nas došao i nekako je dominanta, recimo, kod nas na fakultetu i generalno se ljudi bave dosta otačkom recepcijom, to jest tumačenje Svetog pisma kod svetih otaca i takozvanom asketskom recepcijom. Šta to znači? Znači da se kroz čitanje određenih tumačenja Biblije i samog Svetoga pisma neko koje pristupa iz perspektive vere želi da se identifikuje sa nekim likovima ili da
ga određeni likovi motivišu na neka dobra dela, na ispunjenje vrline i sl. To je taj takozvani asketski pristup. Dakle, da nije samo važno da sam ja sad neki tekst pročitao, da je on meni razumljiv, nego i da u svom životu podražavam ideale biblijskih likova u vrlini, u požrtvovanju, u veri i tako dalje. Dakle, to je taj asketski pristup i naravno kroz samo čitanje, vežbanje i pokušaj da se sve to ostvari u ličnom životu. Postoje naravno pristupi koji su vrlo interesantni kada se porede sa istorijskim kriticizmom. Recimo imamo Kaina i Avelja. Dugo je istorijski pristup bio jako dominantan, da se sad pripovest o Kainu i Avelju zapravo razmatrala samo iz konteksta sukoba Hananaca i Izraeljaca, gde bi zapravo Hananci bili ti zli ratari koji ubijaju dobre pastire. I to može da bude jedan istorijski kontekst u kome taj narativ imao smisla. Ali on je za nas mnogo više od toga. Ko danas u principu zna o bitkama između pastira i ratara u Palestini ranog gvozdenog doba? Malo ko. Ali za Kaina i Avelja i motiv bratoubistva kojim počinje ljudska istorija mnogo ljudi zna. I sada kada malo dublje se uđe sinhrono u tekst i kada se analiziraju Kainovi postupci, zapravo se, na primjer, vidi da je Kain bio tu zapravo glavni lik. Jer njemu je posvećeno najviše pažnje. Od celoga narativa ima 21 stih, 17 je Kain. Dakle, Bog se pominje u 2, Avelju u 1 stihu. Što znači da je nekako poenta da pokušamo u sebi da prepoznamo Kaina. Znači, Kain polazi iz toga, eto, Bog je njemu nešto dao, meni nije. Ja ću brata da ubijem. Zapravo bi bila poenta što se ne raduješ kad je bratu nešto dobro. Odnosno, što nisi uspeo da prevaziđeš svoj gnev, nego te ili đavo tera na još neka veća zlodela, to jest prevedeno na današnji jezik. Svako od nas koji pogleda na svoga brata, bližnjega, bilo koga ko ima, ne znam, bolji auto ili mu je zdravlje bolje ili ima lepšu ženu, bilo šta, da onda mi nekako na taj način doživljavamo njega kao Avelja, njemu je Bog dao, meni nije, ja ću sad njega da mrzim iz ljubomore. Znači, mi smo Kain. Tekst je nama upućen, a mi vrlo često sebe vidimo kao Avelja, kao žrtve tih zlih ljudi, u stvari nikada nismo reflektovali u sebi to Kaina protiv koga treba da se borimo. Jer Bog njemu kaže, ima načina. Dakle, kada dobro činiš, mio si. Odnosno, hoće na neki način da mu kaže, on zna koja je njegova namera i prilazi mu polako da mu kaže, to ti je brat, pa ti si njemu čuvar, ti treba da profitiraš od toga što je on u zajednici, što sam ja njemu dao blagost, treba se raduješ, jer to što je on dobio je i tvoja radost. Kad posmatramo tekst na taj način, znači on nama nešto govori, on govori direktno nama, nas motiviše na neku vrstu promene, osvetljuje nam horizonte gde se mi ponašamo kao jedan ili drugi lik. Dakle, svi ti sinhroni pristupi tekstu i mogu da nam i asketski ovi jako mnogo osvetle te perspektive. I možda je to poslednji primjer koji je interesantan, gde se, na primjer, narativna analiza jako lepo primenjuje, jesu više novozavetni spisi. Primjer je Evanđelje svetog apostola Marka. Od samoga početka u tom inicijalnom uvodu stoji Evanđelje Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Dakle, on već na samom početku govori ko je Isus Hristos. Ali kroz čitavo Evanđelje, kada se vidi, dakle, do 16. glavno najkraće Evanđelje i prvo napisano, uvijek je pitanje, a ko je zapravo on? I onda sve vreme izlaze ispred njega i fariseji koji kažu, jesi ti prorok? A jesi li ti Mesija? Ili čak ga i učenici pitaju, zapravo vrlo često zbunjeni, ko on zapravo jeste. Na samom kraju, kada mu Petar kaže, ti si sin Boga, ti si Mesija, sin Boga živoga, što govori, dakle, on je sin Božji, što je pravilno tumačenje mesijanizma, u sledećem trenutku kad mu Hristos kaže, ali ja treba da stradam, on kaže, neće to biti. Što znači, i dalje ne razume do kraja. Poenta je da on jednom vrlo promišljenom narativnom strategijom otkriva Hristovu ličnost kao Sina Božjeg. Dao je na početku taj uvod koji treba da nam bude neka vodilja, a onda na samom kraju zapravo postoje i teorije da se Evanđelje završava samo time da žene dolaze do groba i da vide anđela koji im kaže nije tu. Znači, da ne govori više dalje, dakle, onaj odeljak o vaskrsenju kada se on posle njima javlja opet u zajednici, nego samo dolaze da pitaju, vide odvaljen kamen, vide anđela i kaže, on nije tu, ustade. I da se time završava, to je da se iz perspektive toga kraja povezuje s onim početkom, dakle, vidi se čitav jedan sled tih narativnih strategija otkrivanja njegove ličnosti. To je jako interesantno i naravno tu
igra veliku ulogu činjenica da su Jevreji tog doba izuzetno želeli jednog svetovnog vladara koji će skršiti rimsku vlast i da će Božja sila biti sa njim i da će se na taj način projaviti carstvo nebesko. Hristos pokazuje upravo suprotno. Ono ne dolazi u sili, dakle da mačem druge ljude pobije, nego dolazi u skrušenju, u smirenju, dakle u pranju nogu, u činjenju dobrih dela i svega toga i na kraju završava se potpunom žrtvom na krstu. I to je negde najinteresantnija stvar zapravo da hrišćanstvo, za razliku od drugih religija, nije osvojilo svet i rimsko carstvo, makar ova prva 3 veka, mačem, nego svojom prolivenom krvlju. I to je negde ono što je, kako kažemo, osnova samog tog evanđelskog. Eto, to je možda najkraće u primjeni narativnih metoda i naratologije u novozavetnim spisima. I za kraj bih vam postavila još jedno pitanje. Na koji način osvajanje Aleksandra Makedonskog utiču na razvoj hrišćanstva i kasnije na proučavanje Biblije? Utiču u mnogome. Jedan smo, kako da kažem, primer već u konceptu autorstva izneli, a drugi tiče se prodora jelinske, odnosno helenske kulture na Stari istok, koja je bila različita u odnosu na bliskoistočnu kulturu, to jest bila je mnogo spekulativnija, dakle razvijala se ta filozofska misao i kao takva je posle mnogo uticala kroz liceje, biblioteke i škole koje su se osnivale u Aleksandriji i Antiohiji, naravno koje su se prelivale po svom uticaju na prostor Palestine. Susret judejstva sa jelinizmom je bio vrlo buran. U prvim vekovima zapravo nekako su Grci lako prihvatali, odnosno Jevreji lako prihvatali da žive u nekim većim državnim celinama, poput Vavilona, Persije, Asirije i Makedonskog carstva. Međutim, kako je vremenom išlo, pokazalo se da ta kultura ipak sa sobom nosi neko preimućstvo u smislu jedan veliki potencijal za asimilaciju. Sa druge strane, judejski narod koji je bio manji, neizostavno je morao da se suprotstavi nekim uticajima. I najbolji susret, to jest najveći sukob između judaizma i jelinizma vidimo kroz primere Makaveja. Jer je jedan dominantni helenski princip bio takav da sada faktički politeizam je u tom racionalističkom pristupu nekako bio domaćen svuda i sada bio je bog rata u Rimu, bio je bog rata u Grčkoj, bio je bog rata u Vavilonu i sve su to, kako da kažemo, te prve Eneade ili prve skupine bogova koji su na najvišoj lestvici, faktički su svuda bili iste, samo su se imena menjala. Ali ovde po prvi put imamo religiju, odnosno starozavetnu veru koja je monoteistička i koja se po svemu razlikuje od takvog shvatanja sveta. I neko takav neizostavno koji ne prinosi žrtve idolima, koji posti ili ima drugačiji način života, smeta. I sad, među samim Jevrejima se javilo pitanje dokle mi možemo da idemo u susretu sa tom kulturom. I baš su Makavejske knjige tu bile interesantne, jer sa jedne strane imamo Jevreje koji vežbaju u gimnazionima nagi poput Grka, pa im se ovi smeju što su ovi obrezani, jeli? A onda, ako napuste obrezanje, kao što su mnogi činili da im se ne bi Grci smejali, onda je to napuštanje samog mojsijevskog identiteta, dakle samog verskog identiteta i nacionalnog. I u tom smislu je to bunilo mnoge ljude i to je nekako kuvalo oko čitavog jednog veka ili dva do pojave Makaveja, kada se stvar u principu poprilično zakomplikovala jer je bio upad ovoga cara Antioha Epifana, odnosno njegovih emisara u Jerusalimski hram, instaliranje Zevsove statue i od tog trenutka, dakle, dižu se ljudi kojima je stalo, dakle, do očuvanja vere na ustanak, Makaveji, koji dobrih 60 godina ratuju do neke samostalnosti. I taj susret je, kažem, bio vrlo težak. Sa druge strane, u Aleksandriji imamo potpuno drugačiju situaciju, jer tamo Jevreji žive u dijaspori i nisu većina. I onda oni pokušavaju da nađu druge modele kako da se sa tim jelinizmom susretnu. Imali smo, na primjer, Filona Aleksandrijskog, jednog interesantnog tumača koji je još iz predhrišćanskog perioda koristio alegorezu kao metod tumačenja Svetog pisma, dakle, odnosno jevrejske Tore, i tad, na primjer, je čuveno to njegovo učenje o logosu koji su posle i hrišćanski pisci jako koristili. Ali ono što je, čini mi se, možda čak i najbolji primer susret, dakle, imamo taj sukob Makaveja i Antiohida u Palestini, ali s druge strane u Aleksandriji imamo i tu vrstu susreta koja je obeležila čitavu vaseljenu, a to je
prevod Svetog pisma sa jevrejskog na grčki Septuaginta. Po prvi put se tada, dakle polovinom 3. veka, pojavio spis jednog, kako da kažemo, minornog bliskoistočnog naroda na svetskom jeziku. Što znači da je čitav antički svet mogao da čita o objavi starozavetnog Boga. Dakle, o jednome Bogu koji se javio Mojsiju, koji je izveo Izraelj iz Egipta i koji je ustrojio, dakle, prvu jednu državu i onda je obećavao, dakle, i dolazak Mesije i slično. To je bilo, kako da kažem, jedno od epohalnih stvari. Jer i prvo su se i filosofi mogli upoznati sa tim nasleđem, čak mnogi od judejskih egzegeta pokušavaju upravo da pokažu kako su to isto neke judejske učenje, filozofske škole, kako je Mojsije taj arhiučitelj, pa ga poredi sa Platonom i tako dalje. A sa druge strane je i sama ta Septuaginta pomogla judejima da svoj verski identitet i svoje verska ubeđenja umeju da iskažu na jeziku savremena i da ih drugi ljudi na taj način razume. Tako da na taj način su stvari čitava vaseljena upoznala sa Svetim pismom i da nije bilo toga, teško da bi zapravo Novi Zavet ili hrišćanstvo imalo takav prodor kao što je imalo, zapravo jer bi bez Septuaginte Novi Zavet bio isto jedan, kako da kažem, minoran spis. A sada kada je on podrazumevao i Stari Zavet i kada se govorilo, dakle, i na grčkom i na jedan i drugi tekst, vrlo brzo su oni jedan sa drugim probijali se u toj kulturi antičkoj kao jedna religija, dakle, budućnosti. Eto, to su dva primjera koja su negde najinteresantnije u susretu judaizma i elinizma. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da su naši slušalci uživali. Pozdrav, do sledećeg slušanja. Hvala.